64 بود. رساله که احمد عبدالله نویسی سر از حدی معاملات حدی قال حزبيه قال لك انا اخوي بو معاملة قال حزبي قال لك انا اخوي بو يا صحدي تجي حزبي رتوسيا درست رساله نویسی احمد عبدالله بودی وری رساله دی بنا تصمیم مکتب سیاسی کن یکی بعد قلت دي تو صديق تو أولي از صديق بون هم شوينا عيسى ولا بيجي والويرة مسؤولة وخلاص كه هم بزوجها كمان الويرة هي رسالة كشفوي بجام تحرير نو بين نويسين لا رسالة شفوية اعتمادة يعني تا اعتماد استعملها وتل بيجي أجيبه بيجم از خلاف اینا بجم همچون از صدیق همچون عیسی همچون مواد رسال البلد و ما رسال اینا وقتی بگن احمد عبدالله اکو دیشه که احمد عبدالله گوتی تو صلاح ده بابا صلاح نشب رو بچیتن دی صلاح کی باید به مسئله مانی نیوریه ما گوتی نه توی صلاح بهت صلاح دهت باشه رساله که اینو با رشیدوسکی سجن بر مواد سجن کرد بود رساله که با رشیدی اینو فلان وقتی هم دهین تا سجن خلاص کرد هیچ اوقات حبیت رساله قال ابيجي قال صلاح مجي قلت صلاح عم رساله هم هو صلاح كانت عادة كده ما جي كانت مدخنوي را مدخنوي اللي بن هادو شريط بو ما حشان ما قلت له ما قلت صراحة ام پندرو گیتی ام چون بجام چونه کیه ام چونه پروبلبل ام چونه آتیش چونه شتینس هم شونه شتینس هم شونه نفرکیا کی هم شونه دری هم شونه شیویه هم شونه کلمیری کوره تازانی البته اینجوری هم سر ابراز میکنه مثل رابین از خطا شوی رساله نویسی برخیک دا گویی دو جاسوس توتال منطقه هسترک استور اولگال بقرن كيلي ببين بقرن جاسوس كينا از صلاحي صدفة هم شونا پندرو مغرب شونا مرا مختاري ورا بو دنگو دورو بشا از صلاح عربي قالي قدو خبتي موت صلاح هم قيتين عرب بوشي سر شده ما قلن خدا هم قيتين الباتري وشا وبش ما قيتين وعبي قيتين آرامون الویره رفاقش بدم بینن لقمانی دعوی کندی بینن لقمانی گفتیم اوش هنش کی بتن شوانه حال مسئله ماش یه حکوته من گفتم این تو چه با بزاو میشه و نه با میجو با برکی گفته هم عرضه من کو واه او چوا هرچی على کلی نمیهرن ام بین مورا که بازانید گوته بادین پندروی گنده پندرو هم بین اویل مرا بادینی راستی جامعه قنجیتو گلکن سرمه جنوی کعبته دخش که تک بون جنوی تک بون پیک بون کعبتو مگرون نوبتو هم 46 روز موین اما نلوه ورا بشتنگی هاتن هم بریم چونه هم شیویه گهشینه برام صفای هم چونه با گنده که گله که زخمه و بیبدو یه آبا بیبدو رو باره آقا که گله که بیه هم بریم
هنگی مقدم کافی خود تصمیم که بود مقدم کافی خود تصمیم که بود در مرام مصطفی بود ولی میشه که صلاح هکو تو خوبی از تو خوبی دن کن مکو از تو خوبی دن کن چون که بله آخوب تلید من تضارب بله کن کلیک بود بله ولی میشه قصد عجز بقرك عجز مرام مصطفی هنا قصاق بوتن هيجي كده وكنا هناك كده جهوا كوزين ها كده كان هاو هنجا بجيب قناة عالمي كابتن حزبينا ورا درهم وسخر كده بعد كده خدنا ميش طونو از السرعة ورا بالأخ كم هوا ده على كل شو قلت ما قلت يا زبني عام جوسي سنيني أبا عدم تعرض أحمد عبد الله القلمن أبا ورقوية عظيم مكتب سياسية ورقوية القلمن بيجي بورقة أمتوتي وأمتوتي لأن الشخصيتين ذات طلبت أحمد عبد الله يا بنا عجز قلت إيه تمسك شكرا أحمد عبد الله قلت إيه تمسكت وكوي أودو مش من بعد هنقدر كودينيا كان أنا كل قلت كوفي بعدها ببرأي فوتوزان ولو أمشي كوفي شنكرت ما قلت أنا ما أمين ندابة جوانا اعتراف كان مجموعة اعتراف أو مكري جا اعتراف ديمانين بخده ما ایک اعتراف می‌کنه ویژه وقتی بیا خوده که من از همون شباهت ولم زبرانی لبعض بینه که اینو گوته اما ایفوده تو هر گوتی دی باشه گوتم تویش کی متوجه آمدی من آمدی خوب موده بله تویش کی مامو گوته از یه دوست کی من دوسکی بخوی بوده تو کره که دوسکی بوده از کره محمد علی من محمد علی که نمره بگم اشیره تو آمدی تو مروه که او صالحی برمت نیاسید باش نیاسید علاقت صالحی قال من اصلا بایدتای انا بیر بیش مسوش بره صالحی من میجی گوتی هست مروه مرحی شعبانی من ويدرونا كان مقتنع والله اسمه مرحي شعبي والله هنا قلت فده هرن ام عفو كني اما دينا ده سببون كي طبعا توانج الناس ما باكرن او بلن سن سببون كي مجد ايكوت يبوزوني حسن صبتي هنا قلت وانا كان ذاك ابن راست من إفادة سلبي هين والله هم زبران دينا با هم بين ابنك مرام صفوي إنه مراسي زوني شلويري دون شو رام ديري شخوي يقول تبخوا ظلام إنه قد بني أفينا دست خدا نستر سلمان قد أفينا بل أفي دوتی مرام مصطفی داشته حکمته بله راشی دوستی نچو خلی سری صلاحی تشبیه یعنی که بگونه تشبیه که چجور مرام مصطفی داشته حکمته راشی دوستی چجور نچو حکمته اوجی جو اوه ثابتی خلط یک هست زبراندن و خفت لی خلط اینو گویی بوده تو هر نام دوست گیو هر نام دوست گیو نک علی خلیلی بیشتر بونم فوضات بوده هر نک علی خلیلی که رکبینه که اول صلاح جوسی سینه بومبینه ولا هنگی عبدالرزاق گرماوی کتب علی خلیلی بو عبدالرزاق گرماوی و صلاح کرخال عبدالرزاق لیه اور وادي او پسمومت یک اندازه چنه
علي خليلي هات برخي مالام صفوي بلا بدور هات أبيشتك عبد الرزاق شك رسالة نبيش منه علي خليلي قلت صالح عبادا صالح الشسانين وأسكفيل نبي علي خليلي ذوف أوربودي إنه هات أوربودي بلي علي خليلي قهشت بلي علي خليلي قهشت قهشت مكتب شو ذوف مالام صفوي قلت أعرف رسالة تش علي خليلي يقول جوزيسني هم بعده وقت بعده هت عين هت لاند روفر قلت كانت تدو فريكا سليموني قلت نمية أو عين خليل قال شغال قلت ما نصطفى قلت علي بنا أو من بعده أو بخو نيوسينا من قلبه أولي قال علي عسكري بو هشتو شبه شورا شنبو علي عسكر منطقة بو كودر بو شش ظلم قلبون والمنطقة قرية كويل بعدين نبو علي عسكر قرية علي عسكر هاتا برخ يوم يجي نتشل عادة معلوم شو عادة خفية تصل تكت تكودر معتمد واني السلب تكت أنا أبي تكابده بوتا بيجتن ودو تشيت نات مال المنطقة بجهات هنجي ما تنبيل هبو قمرة ما هبشي قمرة اللي يجيبونه هيك يوم بيك يجيبوا هات كي قدام من برا من صار بين جهودية وبين جهود سيب قدام متنبيل قدام متنبيل بيت بلد جو السويخ يا أمين بيت السويخ أمين والسويخ أمينة تخيل ببوشيا إنه قدام أزل قالهم ولا شوف على عسكر بشتد ببودي شريفه أسو كلها قدي البلاد بظلمنا قدي صورني تخبن ولا شو مع العسكر البلديس أما تمكنات طويلة دم لا كل موكي مش الفيلم على عسكري يوسي فوصي على عسكري عماد بابا من يوسي فوصي عماد بابا من كمال محيدين يوسي فوصي كمال محيدين استخدم اجتماع كذا كان كمال محيدين استلاب كان قلت بلا حقا بتاعت اجتماع ده أو أشوف مع من يوسيو مع العسكري يوسيو مع ماذا بابا يوسيو جلول يوسيو بيبي محمد يوسيو من عندي كيبو شغوبو أحمد أخو بالبجم أحمد أخو من يوسيو بوص بابي نيوسينهم شو القلبه بس علاقتت من اللي قال جلولي وعماد بابي وعلي عسكري قوات تلبون شيدي بش تيجي احتمالات علاقتت من اللي قال عمالة موتوري قلق قوات كابتن يعني ولهات كان اسمه مولوه جنكوي خاجي باخمینو بیوکانو رابمو رینمو مرا خومو باخمو يعني هو مال عبد الله أصل قلبه حزباتي ستة تبعتنا صون حبو بس حزباتي سري ستة تبعتنا هكا نبو جلال كي من ياسين الموت جلال بالموت ياسين راستی دبیجم جماعت ما کادر ما مسئولیت ویدیو کمبینیو مسئولیت لقاء و مسئولیت ویدیو
همیا دراول قال مام جلالی وکرن وقت المواد هم چون قلتي بلين قلتي بيجن چند صاده البهدينو اللي قال معنا وچند صاده اللي قال بنا وصفوينها ايك رابو قلت هش صاده اللي قال معه جلالي قلت هنا باحب هشايا باحب تابيت ديت الجميع جوا شاف دهلو الجميع يجي رابو وتيك هم قال ما يعني بالك كو مجبور ببن همي بهدين هم يلقال وخفت نوو وقت بيا واقع أو خلق الخنابون أو خلق الخنابون إنه جلالي قلتي قيناك ببن رسالة الله رسالة فجلبيني ما يكون دنيوسي المواد يكون دنيوسي بس يجي مؤتمر كونفرنس شورى فلسطين صار 6 يوم بالبيجم هذا خلت نبض كونفرنس شورى فلسطين إلى أخذت منه جلالي قال أخوي يقول باعتبار أش هم يمشي كتيرهم شكليبه هكاش عندكم أصابوا وأش يحرقهم هذا نشوف من أبو ما جاب شوش وقلبي كان قلبي تأخذ قلبي هذا يعني كه رجع أولي جلال حازن أبو كونفرنس مواد هي شارع فلسطين رجع دوي جلال هاد وقت جلال هادي طبعا مستمرة كونفرنس قرار دا قلتي هم دي چينا نشور هشي هم بنا دو قسم ما قلت هم دي چين بلا هم دي چين بلا وصل دي چين نه نادي من هم دي چين كحزب جارة كل جبر نبات تنظيم مزطوب كنبا اما همش نادي من هم نهين دي بابو دي چين نو چين دي چين كي دي چين كي نو شيد هم بنا ده هم بنا ده يتكو نو چينه نو شورش نادي من قرار دا شورش اویجی کنفرانسه گوتی اساس میدونی هم ده هرچین سر اساس خو آب کنه با هم با یکی نیست دی بابو دی چنر ایک هم گوتی قادر سلیمانی قادری گوتی بلا هم دهین قادر سلیمانی قلت بلا دهين هم بلا بشرطك من شرطك هاي قلت شرطك چيها قلت ام ديچين بس ام تقولي شهيد رانا چي سليمانية او مهرة فترة وإنه جلالي شو قلت ملا قال ايواني ما قلت اسل قال هوا نينم ازدي هوا بمش مل هوا مرا مصطفى دمعك ونبين هوا قهين معك امن جرا که جو مبرک جو تزانی امن جرا أريد که نبيت يجب السيد الشهيد رشيد أحمد يجب حضورك أمام مدير أمن البلدة في تاريخ فلوروس في الساعة الفلوروس المنطقة الفلانية دوشين أزم أغلب به
آس صديق علي حسن نعمت زينو عمر بودي صالح محمد علي أبدي أحمد عرب أبو السري بزرگی که دیگر محمود بس اصلا بیرون چونه با تو من گوشی کندو چونه بره از ظالم هنگ جماعة جلالی نه هنگ جماعت مثقفن و هنگ اونینه نکن چنه چاخانا رمانا پقینن و تشت وصاب کن تخریب یک ناکن بس تنظیمات خرافاتشون آویزیم کن ما بحثی چل هوا کریه بحثی چل هوا نکریه خور خط کن نبودی کن و خلاص آویزید که اول گل ما بود بس یه گرد گیت صدیق بود صدیق علید کرد امام جلالی اولا سیاسی بود امام جلال مروشه بیش پروفیسور بود کاتب بود حجبی بود یعنی جلال قیمت خون نه مال کردستان ابتنه بود کردستان جلال یا قوات هوا پشت بود خلقه که حجت که بجا حکمت ند بیا جورا کدی ببینن توی ویجه دا وی هیکلی دا و هیکلی برهنگی چه دا ند بیا ببینن به هنده دو پاش هکاو دو پاش أبدي نبين حزبي وشعبي ناخذ بيت جلال خط وصل ونبين بلا مصطفى ونبين مكتب سياسي وفيديو أبيت قهود نيجا كاكا هاش أول بيكرم بول همين جلال بو همين بيكوتنا وخبتنا ملا مصطفى بجلال كيل جلال مراسا فوزو مراسا فوزو بوالي بيتوت لو ولد بحكمة أنا بيبيتن يعني مليون آخر جلال مام جلال جيتي کنفرانس شورای فلسطین بود کنفرانس شورای فلسطین اوجی چه بود گویی همچنین نو پارتی از رابو موتی از کدی و خبر اینو کرد کنی گویی باید ما کنیم موتی بله توجی کنی بله سرانی نزانم به محضر رو کرد گویی کیه این علماء عبدالرحمن ذبیحی علماء البسی جنبه اینو گویی کاک شهیده او کاک شهید ابراهیم احمدی گویی او کاک شهید اینو گویی کاک شهیده ما اجتماع فردیت کردن فردی تو از چین میره خدای لیک سرای دو که دو چین تلینه تو آخم بینی کچه هیا تا چه گره باید کچه هیا سپارتی شیوعی شاسوراسه شویه ما باید کتوت گوت وی گوته بس عملت باید نسته دو بود فردی گوته تنظیمات فردیه فردی مدکر و قواجی بود قواجی بود جماعی بود گلک بود ما حس که تنظیمات بینک نبتونگی قلمی یو که این قلمی تفنگی چطور خلاص نبیتن چه قلمی بیتم قلمی بیتم من صوی حاجه نتکه و رأیی افضل تر بود باب قوتر بود افضل تر بود خلاف نوبینامه و بنا پارتی و ایکاچی همه عبا بود چی میگه جلالی فراغه که خاصت عراق دا بس منو جلالی برای جنوب شلوات جنوب هل وریو
پیش بود مش جنوبی نه جنوب نمونه نه وسط ما نه جنوب ما اینکه جلوی چه بیده راسته جلوی خون جواب رک این دنده خوب بهم دیکت خب ترى دماغي من هاي از بیجم بلا کایدینی بچی تازه‌ای کایدینی بچی حوالینی دو حزبن قيادة كويدي دو حزبن أو حزب بلو إيكو وانا كان كويت بيش ببل خوك عندنا هيك بيكفا خوشي ونخوشي بلو بيكفا بليت هادوكو تفاهم قال يكودو هابيت وبواريف يكودو بواريف دنا يكودو نا عزتو البوخبين بالرأس دراول تبكم حليل تبكم أبيل تبكم لا حزب بدونها حزب يجيت بتشي كما تقولين هو حزب بدون بارتيا إيكاتي بارتي إيكاتي بوجي بدنا يكودو وحزدو يكودو الضبط كان هكا حزدو يكودو الضبط كان صدى عشان بيجم هشتي بين صدى دي كود جهنا مكسبكي بيجوك مكسب دي تبيتن كود تبيتن كود أقليم بيتا أقليمك بيتن كود دولتك بيتن كود شتى بالي بيك بابن أبلو كاس أس ريكا كي بيجرن إيكاتي ريكا كودي بيجرن تصل حتما دي تصل بيكان حتما دي تصل بيكان بهالك شنكو هيك رأيك بيتن أو رأيت تقولون ناقاشين نبي داخله أسحاس كم بين ولا بيك هوتنا تاجنا بس بيت أوجد نوبنا وقوة كبيرة